ye eto Adom TV wo twen me e na asenkan na nhira nkan enne soso no me ya ka kire o se madwene ho ahwabrabo mu din ahwabrabo de toto enua eba ho na ano me kwakura bi e wo nweso e wo nkokọ abrem kwan no so na me kwakura ho no me kwaje asase e na me bo koko atodwe wo se me ka atodwe won TV da ye ka atodwe a se odi koko aba ehefom na wo kura no na anyini na me kan ben fie enani e na me kobo koko na atodwe e na me pe apafo wo hwe efu no so e na me kai koko na aso a me twa budie abrabo we mature with time abrabo we mature yenyini emre so and embrace every part of your growth processes and create them as lessons for your growth. Everything in life matures with time. Abraba yebo obia wabrabo be dimu asafata emra wunyini no. Na ye du bia ka say we dia wapo subemu, wapo kasemu, wapo empo eniyemu. Je say wanyini anasa. Ye woni a wona nyini mfiemu, they've grown old. And woni a wanyini epokwan so, they've grown up. Why now you? Have you grown old or have you grown up? Papa yebo betimi anyini papa 30 years, 40 years, 50, 60. But now umpoye. They said dua ye dua anyini a enso aba. Me kira wo se me kotobo koko aba ebo atodwe e de hyefom. E me koko no enyini be mfie me nsa na fe me twa koko. Me nya so mfaso. They say koko no it matured and bore fruits. Enti koko na me ko dua no koko mpo anyini aso aba. Na nipa da sani. Wanyini ababen e na okasa eso. Ababen e na nyansa ekura wofi nkoda brem se eso. Ababen na wonsa no adwuma eso. Ababen e na won ne ye eso. Eno na be kire se wapo na woda so yakoda. Me kire o se bebre yanyini. O se me my birthday 25, 20, 18, 30, 35. Unyini you've only grown chronically, but you've stunted growth emotionally, mentally, spiritually, and even emotionally. Bebre yanyini, wanyini ye pa, ba ofo na tinka mu a, oye nkwada, ofa ne kasa mu a, oye nkwada, ofa ne ye mu a, oye akwada, ofa no sunsum mu a, oye akwada, ofa ne kra esiwa akwada ketekete ntina wo bre. Penimu akran nkwada suban be da bubra. Enso bi abo na akwato amfama bi abo na akwato panimu se wotimi nyini wo nyini na wo pe kwan a susum wo kra ene wo adwene na wo nyansa so be nyini aka bomu. There must be a commensurate growth process for your body, for your mind, and for your spirit. You are not just body. There should be a commensurate. Make a commensurate to say except wabrabo a wubu no so wo nyini emfiemu a na wonyini atinkam na wonyini susum na wonyini okramu ene yaka se wanyini no wapo koko aba me hye from sa na nyini ye won se duaba no e de ehini e hye from ni hini do from e ko from no ene dua no sore pagya ne mu enframa ebo ensuo to owi ebo eno ma sa be no ma ko ya no so na ogina so ene wafro aye dua kese a wo so koko aba me tie sa na brabo so tie oba fa ni omem ebi wo enframa bobo abrabo so ebo enso beto ago ababo so ebo wi abehye pa abrabo so ebo ha ne enye beto ebo ha de won pen na bebo abrabom ni nyina ka ho ono na wanyini waso aba jai se wo nyini na waja wo nyansa ato baabie jai se wo nyini na waja wo susum no wo kra ato baabie na oboso bo I am old enti wanyini a da di se wanyini e wo subamu wanyini da edi se wanyini e wo kasa mu wanyini a da edi se wanyini e wo susum onyi onyini bia na onyini wanyini a ware be kire se wanyini a wapomudin be kire se wanyini a nioma a wota ahwe nioma a wota tie be kire se pani ana akwada wanyini adwuma a wo yo no sunsun so be kire se wanyini ana sa wo akwada onyini enkire macho onyini enkire tutu asem
onyini enkyere sebe krono ene sebe tafra champion so mani mu a enkwasasem a wodie no etimodne ne pese mu nkyere onyi akyere nyansa da montuo onyini kyere ahobrase onyini kyere obi a wo ahofama ne wodo enyini kyere wo a wo do abrabo asiwa amanfo hwe so a wo bubura ehunu se abrabo a wo bu no ekoye yise wanyini apo wo panimu wo ye bema wo ye oba wo ye okun ne oyere wo ye obi a wo ye efra ho parent kwambe nso na wanyini akodu se enkwada ben wo no ehua bi foforo wo ye director obi ka director wo ye manager kwambe nso na woni edi wachi na ehwe so ebubura na akoyie obi se wanka MP waka bodin nipa bi a wo hwe ne dey ka che wo se me ametiwe kwambe nso na mebubura na obi ahwe so na ne ho ahenha ano na waka se me ho akwa we ma me ho atome che se wanyini na nsa onipa bi a wo ba abrabo so obeso aba wa ma se obeya kwada abri biara na wonyini mfie so na nso mu de untimi nso aba enti abri bia de chi bia no hwe hunu se ade chi bia ma onyin foforo na nyini suban mu na nyini kasa mu na nyini sunsumu. There should be a commensurate growth process physically, mentally, and spiritually. Then you can say you are aging well. Then you can say you are maturing. Maturity comes with emotional maturity. Maturity comes with physical and psychological maturity, as well as spiritual maturity. And I bet you can say wapo. And then I should be as they were make commubium. The person who sing Kojan day. Maybe some senti my partners are my poor menini. Open sumano said about me and to me menini. Show my brabo mua, my poor. Me pony na yantara me share me dress fine. Me tika kasiemu. Ye Bobby Jimmy so director, archbishop, apostle, doctor, pastor, near Bobby so. Nenso me impo sunsum. Bobby Jimmy so professor, manager, but me impo won ni yeni atinkam. Nti eba no honam a manyini mapo manya abodune ne susum na tenkamo de me yakwada se wotimi sori prekope na bisa se kwamben so betimi apo o matenkamo be susum ena empoma adwene mu ye nyina hunu se suban we efa akire di akire ya ya brabo beye abadworo ebadwuboko de nti aye di apinie aye brabo bo se bebere anyini honam epa honyamu anyini na susum ani adwene mu na atenkamu de yenyini de ato yakoto krane ya buru ya ho ani ya twa ho anu ani se ya kobansa because yenyini bebere enyini na make all the politicians ebinom woni kasa akire se woni ahua de akwa animu ba atenkamu sunsum nyansam no woni ye nkwada hwasofo ni bi ensem o kana TV so radio so ya wopani pa dede wo maje osikanti wo kan sem bia keke wunyini mu mpoye enema sere wo se wo yokunu pese obepo na gya se makoya ho ade timi na me kora brabo wo de nyame gya se wo so wo ba na me na me ba entide wo nipa no nipa wunyini edum pempenso bi a wunyini kosisa wanyini hunamu wunyini kosisa wanyini watinkam wunyini kosisa wanyini wonyansam wunyini kosisa wanyini wosunsum enne ka se e ka bomo ase wanyini yie. You cannot grow physically and be stunted or deficient mentally, emotionally, and spiritually. Unti because manyini edum fie bi so na mo aye kwashako o wadwene so. Aye kwashako e wosunsumu. Aye kwashako e watenkam. E ba na sa brabo unti mi mu bra yi. Enne kro no aye bo no bebrebe enne ntro bebre aye die. Isa se abrabo no ye nyini. Enti ye nkwada aneoma aye de ne je bebre ye emfa ho se ebenye obi. People who have not matured do things for their own selfish ends and care less about what happens to others. Can I repeat this one for you? People who are not matured do things for their own selfish ends to survive and care less about the effects on others. You are not matured. You are still a child when you live that way. Matured people do things taking into consideration the affections and the end result on others. Obi awapo bia oya ade a oye se ni susu so no ekoko obi e beba ne sen okun awapo
o kasa ne wo ya de a wo yesa wo yire ani beje ana empo eba wo yire abema bu panimu apo wo ne ye emo ehye obi nkran wo de na meka na ase nti baba ye bo ye woni a wa apo ene woni a won poye de won poye won so aba woni apo no wo so aba ti se koko aba ye da he from a anyini na me ka kire wo say develop physically, develop mentally, develop emotionally, and develop spiritually. Then you can say you are a whole person. What's the main cause of Gaza? Bedroom you may daily dear, my men now hawate. But that's say what him here, and yen shramao, my men not Thomas, near day, the producer, and a Weber Campedu, and a sound of phone because I'm bored the on also. Now, that camera for us. Well, Yam Resha me, no, only Onyame, and